vaša porodica je morala da se odseli u Srbiju i taj podatak je u stvari strašan da je to uradio neki vaš drug iz detinjstva. Ali to je malo dublja priča, pošto to je bio moj najbolji prijatelj, Hrvat. Najbolji? Da, najbolji. Mi smo se družili zajedno, on spao kod mene, a kod njega išli zajedno na more, znači sve. I kako je počeo taj rat, svi su znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam u to vreme igrao u Crvenoj zvezdi. On je došao jednom kod mene kući i rekao mojim roditeljima da treba da idu od kuće, da idu iz kuće. I moji roditelji ga nisu ozbiljno shvatili. Onda je došao drugi put sa još dvojicom i onda je pucao moje slike. Moja keva imala ono slike od osvajanja kupa šampiona sa peharom, onda je pucao moje slike. Kako ste se osjećali kad su vam to rekli? Slušajte, i onda moji roditelji su vidjeli da tu nema šale i onda su pobegli. I onda je on srušio kući. Ja sam njega vidio 2000. godine kad smo igrali protiv Hrvatske tamo u Zagrebu. I on je došao da me pozdravi. I ja ga pitam, ili istina? On kaže, jeste, kaže, ali ja da nisam srušio tvoju kuću, mene bi ubili. Jer su svi znali da smo mi najbolji prijatelji. Ja sam trebao da dokažem kako sam ja veliki Hrvat.